Uritu uria thirikari yonanetie hari kurana na murimu wa COVID-19 wonekanite o kuma kuruta utarani wigi kwigitira kumana na murimu uyu uturithia na mbere mihango ya uthimi wa andu hamwe na ndumiriri cia o muthenya ciigie haria bururi urugameire na riu atongoria marori uritu ta uyu kuheo mirimu ya kimiikarire iria yonanetie kuhinyiriria muingi na njira nene. Jana walikuwa nafanya kazi ya nywele, kulikuwa kinyozi hapa, kulikuwa vijana walikuwa nafanya kazi yao kwa matatu haina kazi. Hata hivyo wasichana wengine, na mimi nitaongea ukweli, usiku wanafanya biashara yao. Akiaria hindi ya kunyagia makiria ma rita 30,000 cia sanitizers na maski 40,000 mwena wa Whisper Park kaunti-ini ya Nyeri, Seneta wa Nyeri Ephraim Maina augite tabarira ingi ciothe no ciambe irugame kwa ihinda niguo kuhe kanya thirikari gwikira uritu wa kuhurana na ndwari ino. Kenya inatakiwa kuzabishwa. Kama ni wezi tunataka kuona Westano hapa Kingongo akiwa na pingu. Wale wanaiba pesa ya umma. Na wale wa hii nchi yetu tena wawekwe kamiti. Maina ugetererete ihinda ria guthakarataga uteti wa mwaka wa 2022 akiuga gicunje kinene kia muingi uri na mathina ma kimiikarire na uguo hari na bata wa thirikari gwicurania uria ngongerera andu aria mambite kuguneka na mbeca iria ruto ta uteithio na makiria aria moritwo ni mawira mao kundu gutiganite. Tafadhali wacha tuangalie tuone vile tutaongeza watu wengine. Kwa hiyo pesa zinasambazwa, tuongeze watu wengine ili watu wafaidike. Ni watu wengi sasa wako na tabu sababu wale walikuwa wanapata kitu ya kujisaidia hakuna. Commissioner wa Nyeri Loiford Kifara ni athing'iririe muingi guthingatithia ikiro cia utheru hindi ciothe guku akiuga thirikari ni ihotorete gutigirira kigina kia andu akuru ni kia makinyira na njira igwete na iguru ria uguo uteithio ungi urarutwo ni thirikari. Nyumba itanyihire 12,500 ni igunikite na uteithio uyu wa thirikari. Commissioner akiuga ona ria gomere ni muiyuro ni makurumbuyo. Ngiribotera Inooro TV. Njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.